जापान या मासुजी इबुसे ज्याटो छफो मालकाचा नंगो बाखा जनाव या तो बाखा इट चाहिँ भाइ लाटमा कृष्ण सुन्दर मल्ल ख बाखा नान मालकाचा ख बाखा चोमी बारे ठुक्ट महिषका ढो मासुजी इबुसे नापा कवि रूपे साहित्यिक जीवन सूर्यना लिपटिने उपन्यासो बाखा चोया दिम चोमी ख वासिदा विश्वविद्यालय प्रमुख विषय फ्रेन्च का बना दिम वेकला चित्रकला तस्क अभिरुचिका स्कुल अफ फाइन आर्ट्स से भर्न जुयाटल वेकै डकले नापांगो बाख भराटी गम मालकाचा वेकै विद्यार्थी जीवने पिडंगु ख प्रभावशाली भाषिके प्रयोग व बेजोट गड्डी शैलीना 1930 टके दुने वेकै ना जापानी साहित्य खेले छम नेलवा कठन जाला 1938 जन लिपा जापानीको फुक्क दैठा तटरंग साहित्यिक सिरबाना ट्यागाटल ब्ल्याक रेन दैगो क्रिएटिभ पिडसले वेकै त सांस्कृतिक पर्व जापानी सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार नोमा सिरकान प्राप्त जु ख एनादिस वेकला चुयाटगो मालकाचा नांगो बाखा ठुक्टन नै मालकाचा दिक्क चाल उइगो बास जुयाचंग गुफा प्यावे कुवा कुट याव ख तर उइगो छ प्यावेगो होटे स काट अले प्यावे मुफ्त तो आ उइगो स्थायी बास जुगो पाकु हेलुक फाटस्क चिफा दुनी काठे छोसे छ व ठन प्यावन त बल याटा उइगो छ होटे शिष्य पुसते थे काट वास्तव वंगु निरे दुने वइगो मट्टो गरे ज्यावो गे ठोट दसिन ख तर निरे निरे इरे हो वइगो नुगले ग्याचको प व निराश भाव बोलंका बिटा कुगा जिन गजाम थारा व ठठमा नवाट गुफाटनि थासा बिटा टक व छ याउको चिन्ह त बिचाइ त मनु त आकोल ब्याकल जीवले ठौ कोठा इडो थ्रु जिथे द्रुब्यागी खछुटा छ तते इडो थ्रु जे सिंक मालका चे वास्तवको मजो वास्तव व याफु छुटासा ठौ मैट गुफाइ छकी सिट मेके सिटे न्याकेसम याफु तटियाले अंग छफ्टा क्याचमा बुलिको नाप चुल्लुसी न चुंकी उठेजी तटियाना आए वइको जनफाटे निप्ने ओ ट्वाटे छाउ भयाव खर का ठुइगल वचक टाक सासा लाटा अले पुनपुना हाल आबो छौ टडंग निष्कर्ष ठन्न दैथेछु जो जिथना प्या वनि मफिक जुसेले जिन ठौ कठाइ छु जुक्ति लुइके तर दुःख प्रभुकै खम राशे मगा वेके ज्याकेल दुगो गुगोना जुक्ति मरो गोपे चेफ से टॉफी जी के चाव अले लिवर वोट कैंप या चुंडो लिवर वोट कैंप कचम चा न्यंकना नोटे ठा क्वा जा न चाव ये चोक चोका ये पुक याउ स्वा या न तो ये पुक स्वा फत त ये पुक सिजा से या न प्रकृति नियम कना स्वा मोहैगु मा याक न है सिस मालका चाहिँ छाउ व लिवर वोट पाके मिख व्याचन यो मजो टाटाले व सक्ता मयो टाका चंगो छारा सा चाउले हो स्वाई केसरे हाया होया गुफा चंगो लखे निन टंगल ठुकी वइको बासिया लयट न ठुकी दुसितना बीरका व टाका चंग डकले मुजिगो छुटासा छ छ लोय कापी व अंगले मुकमा झ्वा झ्वा व्याचंगो मुक व्यावी न बास्क नास न मलिरा गबले त खने मर्याउने गबले हान व्यावे निरन्तर रूपमा व्यावेको थैगो प्राकृतिक नियमे मुखला टेटे छ मालका चला पाले पाके खासोका गुफा पिन सुएगु न्यायपिस्त गुमो ख्यौ थासा टुइसे चंग जटी थासे मिख व्याचुनी गटे छु लोन फिस्चंग जामखला तते स्टिफा चाला थुलमुछि खसनाना तते मड्डीको सुए खनि मख पाडी खुस्ता यको पिजा व सपिके न्याना चंग खाली ओकठुके ल मुंगिट अजक थेन छ गुफाई फाला मालका चा थति मुना चंग खुसिए ल खंकिफो खुसे तले छापी थे छजवा कसपट सया चुन ठुके थाव्या चंग टपेंग डले वाल्ल कचमच प्याव्या चंग दो लय सटले छनेवा हे ठो थावेगु दि अले कसपटिया स्वा लख पिनि फसे भयाबी कसपटिया ड ज्वाय कापी कापी चुना चपि लाखे न्या त लाल के ओखे ठुके ज्या चुन वास्तव ठुकमे सकले खुसे तार चुइके मैंके माटका संघर्ष ना चोपि ख तो न्याय फुज गबले जौ पाके सोया भ्या ज्या चंग दुसा गबले खौ पाके सोया छम फूल खौ पाके फैलिवा मेपे फुक्क दैठा पुचल अलग मजिमा ढका वइया ल्युल्यु खौ पाके वना छोइ गुम छमेस्ट कसपटि डन पना जौ पाके सुए माका बिलतासा मेपे न्याचत न याउके वे ल्युल्यु वना जौ पाके लिना छोइ ओके तुमिको निम्ति सोना पुचल बिसु वनि वा पुच तोता वनि गुरे टचका ठाको खख तो चिचिट गपि न्याट खना मालका चा इमता उपास मया से मुफ्त गुलजुक के गुपिन जी ठुमी व बिचाय त पुकोइ ल भुनु चाला चंगो भम्ब चाकले कोबना चन लखे डियन लाना चंगो टुइस चंगो स्वा हसया ठोख अनुमान याफो लय डियनि चोइस चंगो स्वा हल त चाकया चाहला चन चिचा जुना चन
ठोइ गति अफल लेपचा झन्झन चिचा जुजु वन चाय डठिला व स्वाहा लखे दुस्ना वन ठोसो स्वा जित इकुल मालका च फुनफुन हाल सन सनीले चिचटी कमे चिदिङ न्या छम चा यो गुफा ठंका होला तो चिचा म च ठेकी अवस्था ठेन टंगल गुफा अंगले पेफना चंग वयु फाइ छु सालुसी चना खेच त प्यावे टेंगो अवस्था खण्डो छक व ठगो टाको सुका ठे चिफु चमी पिकल अले छुसा मुयाक आकार न अंगन टिनल अले फसे निको सुका याको टांगर फ्ल लेपा मालका चे लोपा ढिसेपिसी जना पेफु होला तुबले माका चा ठो चिङिन्या छिना चुन खरगा सिकट जख सोल तर व मुसमसे सुनको चन व ठगो मैट पठिच संगो सा ज्ञान गिना तो चिजा उग्रिमे बिसौनी जी ओ डगले औसाउ छुटासा नि ठटे डाच मोम फाटे तुम किच न ठजौ ठसे वे दे गुडला मालका चे लपा विश्व लुओ जिरगा बिचाना तो चिङया अन खे ठुक्ट व जिमा वा तो गुगु खे ध्यान मग्न जु खेमा सुखे चिनचिन जीपी हो ठगे बिचाले डुना चुनी पि सकले ट्वा ख मालका जा ठठम टक्कु टोटा खलत वो कोच त न्यागे ठजिमा वो ठो गुफा प्या वनिएमा न्याबले बिचारे जको डुना चुनी थे मूर्ख टमियो छुया दैमखो ठो अलसी जा चुनी इ मखो फक पाक शक्ति मुगा गुफा पखे भया हुन तर ठुके लिचो मफटे वइ छ प्या वनिको होटे काट सिसी पुसते थे कट्टिका चुन अले काना चंगु मलिका त व छको हान्न फया फक्को बलिया मल थटी वो संगले गुफा लटस व बुलल तुजले चिङिन्या सातवना मेजुए मन्द तो एले ठौ न्यनस चंगु गड्डा बालगु लु औचै पुक पुसते थे फाटी वङ व हान औचै पुक ठठमा ल्या व खना चिङिन्या ज्ञान पुक निल त्याजलके चिङिन्या थे तस्क निलेपि मेपि किच त मोरिया दासान्जु मालका चा हानच क कुट त तर हाक्न सिटी हुन नाप्थे टो वइ छ फाले काट वइ मिखा खोबी पिजुर हे प्रभु छपे सापे निर्णय ख निडन्य जी हुसुज्या यानको जाय त सजाय कथ जन्मकाची कुनाबीको अत्याचार ख ठुटा जुल दासला जिपक्कन वइ जिफु गुगुना हालते वम्बेसन ठजम पागल मालका चे त खंगु खैमखो तर ठोइका अजाको सट्टा पूर्वटी मोरट घाटाको छौ दुसासे जिफो वम्पिन छ जिमथ मालका चे त गुगठन कोटुनमटे आवले वटला चुछामा छाडासु आटके छौच चंगो बचाको पिपा वाक्क वेको दुबना चंगो अजको अवस्था ठेन टंगल गनु व ठुसबे अपोसया फैमखो थ कुंका चंगो ठासा गटिप्या वनि गटगा चानी बिजायना चुनिको ढेगु न तस्को बामला वे प मखला अवश्य झलखनाल नाचम छम तस्को मानव द्रोही छम कैजी तक्न ठय बिजाय ईश्वर छाथा फुक्क प्रान्त मडे न जे छम जको ठजो कर्म खट्टा जुल गुफाई पिन्स निम ल माका त छम टरी म छम चिरी म फुक्ली मिटा चुन चिरी म टरी मे से मय गया चुन आका चका ब्याच छम वे व इपि साटवना अले उटेजी जा ममे डेका उखे ठुके बिसु वना ब्याचा को चुए बुनु थावल ठगु सोकौ लाग टो पल्क पिकल अले हाना कोएटो क्वावन तो सक्ता सजीव दृश्य छुन छु जिरगा मिख व्याचम मालका चा आखिर ठटे उटा उटेजना ठना बि घटना पाके मिका फैगी गए पिटागल व ठगु मिखा टिसी कुटाइ त तर दुखै खख व ठट मेटा सिबे तीन पाटे फाठगु कुचना पन दाना सोत जिसे स्नाना ठुक्न हिसी छट्टी मरेको ठट मेउ वस्तु नपन दाना सोइमखो खाली अजाम हे दुख फुचा टंगु मुनख जग ठटे तीन पाटे ठठगु कुचना पन ठट दाना सोइ उमनो टाटे मिचा लासोटना गुल्जुको ठगु बिचारे डुब्ना चुनि जी अले व ठग चटी प्याउ लापा इसको टेन्यनि गुक्ता हैगु जी मखो वट ठगट देसे डक्को पोजे कल्पना या त हो जो म मेपि सुन दै हे मखो मालका चा मिखा चाके कुटमया वेगिन मिन्टे मिखा कनि वटिगो छटा जको स्वतन्त्रता ख सम्भव त वट ब्याटौ ठो छौ छुट ख मिखा टिवा उ मिखा फुसा दुन्ने गुजोगो औचैफु अनुभव जो उ मिखा टिसीगो सामान्य कारण छुटासा ठटियामा काठे छु न्यन दवै छुट यो अनन्त तक ठंगा बिगो लपुख ठो लपिया हाकाउ ब्याय बयान यात सुके माको खंग दै थे ज्याना छ वम्पिन्टा आग्रह या कृपया मालका च तैम तस्को तुच्छम दगा खिसियाना दिमटे जालखाने वाडर तक न तस्को टवइ इले बायक सम आजन्म कारावास लाम कैदी त फल निरर्थक दृश्य सोल दगा साथे जग बोबीजी ओहो गुलचुकिया वला उलिया जित याकच अनुभव जी सुनो सचेत नुगत नुमन ख मालका चा गुफाई दुन्चना सुकुसको खौ मोटाइ मख
तर स्वीट ठटे दुखै गाले ठनाटे जिउवा मुजुट यु खटास दुई बिटा पूर्ण ख सार मालका चाहिँ व्यवहार भच्च अप्रिय जुइमा छनु छम लोतना दुआवम ब्याज त गुफा पिटमोसो सिल्लोपना बिल मालका चिया छ गुफाई होटल लिका मजीको काउ खना ब्याज थपासको साटवन के व ज्ञानी गिना लोयको अंगले गया सिलिङया छया चंगो लिभर वट स्वाइ डने पेपुन फे ब्याज फुर्टे साट को चुए लखा ठावया हन लखे दुनिया क्वावम खना मालका ची तस्को नुव मुख ठट सुटको वे व ब्याज थपासको बेहोस जे जिउ लका व मोटी कुरा मालका चा वेट अनस पिया चंगो डेक डेक थ गजाको अवस्था लाना छुन मेपिन्टन अजागो अवस्था लाउ स्वेडेको मालका ची डकले टोडंगु सुख ख जी आठट जन्म कास्य ठन कुनाबी जुस्तते सरान पटिचजको जुसान लगेछु तत्को सावधानी पूर्वक पलाचना ब्याज अंगै होटे दुष्ट अले ठठमा सुरक्षित जोगो अनुभव यासे होट छपिका ब्याज आटाल जी सुखना न मग्या या सुरे मालका चा सोट सोयना तल अले निमेशी दठी मुटु मुटु तस्कन बफजुल जी अस प्यावे मयस वे मखका जो सोयका छ यसी गुल्टक न्या उल्टक चना छ छल ढ्वागा छ ढ्वा इम दठी टक ठटे ठाक ठुक जुल कने खुन्न इमिगो अठे प लफिया वे पा ट्याना मट्या भुन मबु दछि फुट ताले क्वाउ लखयना कैदेल नाच मे थो प्रान्ते मेथना चंग चापा नाका बिउले थुपि ताथे लाहिया थे खण्डट ठुक्ने थन्यम प्रान्ते कोइ नेथना कथाय टर्क बिटर कय याना ताला फुकल तुलिए दुने ब्याचा वाचाकल कि मालका चे छ ठपाच टग ज्याउल कि आवो गुफा प्याउन फैमक्त छंगोला छ काई ठजम छ टगम गठ प्यान फै खगि मखो छन ठन प्याउन ये मखो छोजो गन्टका अटिक स छ नापा छ प्यामोनुले मखो नापा छ आमकन चु कोए क्वावरे मेग डनफ त छक आना इम मे किताब चंग चापा कुटो या इपि जीवित प्राण त खण्ड त तर ठुक्सी ताला निम सुमक तना तना समस्या मेमेसे टाटा हकको सास मटा मरगा इपि सचेत ज्या तना व्यवहार कथा मालगा चा मक्की पोलिसे लोय कापी चना चम ब्याचा असावधानी पूर्वक टाक सास लाना हल ठो चस्का छौ खौगो फेथे ज्या फुट व ठुक्न चस्का टे मागो याक्ने याक्न निनाउना चंग झाउए चुली ख ठो ठौने न ठुक्न निनाउ ख मालका चा ठो चस्का टाके मटाठी जुल व मित्रता पूर्वक चुए पाकी मिख व्याजन छ नतिन टाको चस्का टे मखला खला खसा मोक्सा छन्त छ्यामाल ब्याचा पच्चल बाफु पल लिसबिल उक्ट लिस बिमत्र आ छ अन क्वा वसा जो जिल नेपिटना सोनिया मुफो छंगो मतलब छ सोनिया मुफला ख सोनिया मुफ्त पढिज जाका मालका चा हनन्जन छ ठुटालक सुख मने लाना चुन आन जिछकना भज्जै टम ब्याचा टचको नायो पल लिसबिल बाख कोचला